Ya tu le tawa. Ta mata mai le mata upu fa wa waila le tulanga na ta pisa mai ai. Ile ofisa o le vai fafo MFAT Foreign Affairs. Yeah. Ma le faululunga ma le matanga ru ma le ofisa le ai le vai fafo ila lo le official parmia. Ina ua failo mai se tusinga mai sa moi le mua. Le lato fata malai e failoa mai ia New Zealand i tūlanga whaavao malo o le oto aito nuu le fionga di pandemia ele tusa lava pena sau i ngase po le lava te tau o le lato matafa yoi ma le tiu te tau ave o le so tanga mai o le ala leo na makanga ruenga le MFAT ai pe ka i le se meanga whaia he ato Okay, le lope whawhewhea walanga o ki karikongu le lipoki a le talamua. Walanga nga lipoki mai e le afunge le observer. Pe kau whailong whesili ia lako kuskusinga. Ai walanga wa ngai mo karikongu inga kuskusinga le talamua o ngau kelo inga talamua e kere nga whaili lako background research. I makau whapenge ai le whaise la kuskusinga. O le mea ke whakoi. Wa la ka go famela observa o fonga no kanga renga le nga by single parmia ele kaunga fongo me parmia ya ka ko pisa ala ile a le la wa mange ku singa le talamua e fa ya si fa kamala ke le o CEO le a mese rongo ba ingal parmia i malanga ri fa fenga misi a ia le fonga il protocol langa nga simply ka mai angusila o le ngai le pandemia a mese o malanga mo le o sa o pandemia ngai ngusila pe ang fa mai sa o foto ka ko kai ba so ngai ele o sauia la o maria ko ko pandemia sa vo so ye kaula ia i blo va fa malo o se me kakau il makanga le ale ministry of foreign affairs onga longo mai ia musila e ko ia foi la male ma fonga nga CEO le parmia wala ngo ia kaunga siaki o wa si da fia la o le parmia fai se me pega masa ni ka ko wala nga usually la me fa penge e kaunga copy le CEO le parmia ia malo ia sili ia akong masui palmia kaunga email o ia la ia sui palmia ma kapeka ola ka pisi kai minga ala ua anga nga le o le mkwale mai fa kamala ke o ke le lo foi la wa o le me kaunga fai foi mkara nga le kai minga nga coffee ai fa ko nga palmia wa kaunga fa se la ko press release a veces la ko kusi ia ko umar commonwealth United Nations. E kawi o no sul par mio Samoa. Wa ko kele no pe por ka kele no pe sa par mio Samoa nge se kaimi aki o kupo mo se me se me ai lele wa lele aku ele ka kele ka fakalia fo le se malanga le par mio se ku e kaunga na longa ku ya nga follow up la ele ko ga kusile pa pe la malanga le par mio ai okay popole o fa ka mala mo ka ga i se mea whakawa me ka fai ya rongo nga fa ka karim fa pe longa palmia ai longa o palmia le o te lole ya tawar mana tu mana sa yai tolo wa tala no foi male ava ma tala no male alofa ona ele na male laina i fa pe mai ai o ma pola se tu lango ma tau tolo tom faye e langa tu ata tu tala no ale ya tawele ngana fa alo male vatangata o le tatou whaonga ina la i o le tala le tusi e le tala mua ua whata mala they failed to notify ai aka kou ave saor sa vadi inga ia whailoa a maurulu maka wholau keke e le karia inga le parmia umongi anga o le hara whakamala Fasiri le ai lo mafofo le taua e mafai onga e kango e justify mai fia se furu kausanga o e faiar ngā ruenga lea markou ofisa ai e fai mai ua whakamala ua lape sa o ngangua ali no can
upu mongi ia ma upu sao ia te au e le tau lia nei tu ai ngā excuses whapene wa leva ma leva ai a se pāloka piko silinga kele iai upu makala leia tau o pāloka lenkengi e mo ir pāloka yonga kua e mongia e le iengi ka mongi e sao ai a tatou o i upu na la lafo de la au le male to ma le tritonu wina le ita pipi ma o to ia to tele le fa mai mo kaimi i lunga i kurau i ko finga ngai a le au fa ilo mai eu fa ilo mai to te le tritonu wina e o a i kaimi ngai longo winga ko ke le karia inga bo sweet palmia Lana pano foi atu. Aka ko wo ile ava kuri ma le ava faka ma ka pungi o fa makalanga. Ia me pinta to fa ngai na upu o fa ta mala foi. Ai aka ko wo au ili ma va ili. Fesili e ma fainga e kango e fa maungia mai so fa kamala ma fias ful ko sanga e fa nga ruenga. Wo fa fianga sausi nga ma ya kula epa. Wo fa fianga sausi nga ma ya fia me ko kiki mai pa inga ako o mai. Nga yaingi mea whapenga whakamala. Ai o le ulua i malanga mai ale pāle mia i New Zealand. Wera pēsau e si i mai pēsau e a. Ora kou kiu ke lea. Ia kia ua ia. Ua lava whaamaonianga ma whaamomonga ngei. Whaamawai sei. Taku alua nganga kusao. Lava ngā wa e makua ngā ruenga. Wa lava ngā. A whaiwhai lau whakamala o ngā it's a genuine mistake. Then o pinge fa mauia mo lava ka ku o mako kua pasir polo ngisi laiki o lo ile malau o la tu soifua tau tua matala mamanga kua me ke mi uma o la nga yo o makanga fo le o mai o karo sanga kai o malo il palmia o nga le la ko le nge palmia no mo kala makalonga mai karo sanga fi le palmia ka ko vese ko e makako Mas mengaku mau file ngaro mo mo le ngaro mo mo le ka fai ale ka ko lo ngi sol ol mo ka fa kamala la mo mulinga le mkanga ro le mo ka pisia ya pisia le malo lo ling malanga le al kapeng ka fa mo fai pule be umala ele mfai la nga kusinga kaimi e fa ka wo ngali sa wo le malanga mai palmi lo singa mai ele fa pela mai ya usila e asile mai pe let them know Olengi. Ole na tonu. Ole melna ole me gungwanga le kuri. Fa ai loa let them know, let them be aware. Now, o kua paka kua ngei le atua. E makua kuua inga e Samoa New Zealand. Even mama lor kaupulenga. Pe a kupu se mea i le pale mia kuloua. Mana tua mai, nela lau kana ngoa i kulanga fo ilele securities. Manga kua, neanga o leanga whaanga ngaki mai i kuloura ka o konga o le aao, o le tapu vai. E whaanga ngaki mai. A or keimira ngā laile i mawas ka kua, kupe fo ilele pasiare se le pakeki. So, justifiable. Leanga ile ka o fia le olo mara soifua o ngaka. Se i pasingi pakeki mangia. A o le winga le alenga whaiaku, o lai ei emergency e mawhainga whai mea ia. E te ilone i taua la utala le ute whai atuai. O le vainga leanga o vai mara whaangongoa. E o le lau whaasoa tuai a te ilo i te ua ese whaitau ese. Taimi uma i e tati ala tuai o le wharemai. Mota ngase sunga panemia. E le ai ma se pui ngā marongi usilo iai. Le ai mangi leo. Samoa yo to fafonga mai le mele le makika uaku. Fafekaia yaloa ia ma fanga o parmia. Le anga o kamaki ia e la ko wa le nga ruenga ese mai leo extra le protection. Ai mo sina fia. Le ai mangi le ai se law enforcement na New Zealand. Mana tu me foi le tau na no fa tu mele. O le fa ko aka ko mai fa for pa loka ngakele ai ma folanga ma kau fa makau. Yoi. Kele le kau fa makau kele folanga le anga la lafo ilunga social media. Anga ire fionga le lipan mia. E o ai kau fa makau le ola.
ai le ai ma se pui ngangi usila o faia yes e mo ia ai ma faia nga o ia nga o leo just to card ma fai faro check pe anga I loa kai minga pe anga sila fia ngi usila ai ngofo le ia pe se kango mea and I look at mentioning lo ngona nga o ele ke pule le mfet e ngofo le e au ngoa ma sau courtesy just to let New Zealand know just to let you guys know that our Prime Minister is in your country for medical treatment. Pawanga. O fala ko ai ko foi a culpare mia ele loa e ngusila le sangue. Como ele le makole ngo ngusila fa pe we aka ko palmia dia la sen sole le manga ye sa ka ko palmia. Kuwa ye fu palmia ngusila mar fa ngamalo. Kar mo fa kamala o ele. Enga ko la overture fa te inga le fa fonga le lai mori mau le mai sia matou no o matai viki fe fo I siaro le atau fa fonga le mai siaro le tala le la fo mtala ina ua mau tala ia ameri le skekelia o le ala afe atul pale mia o Samoa ele I aware ele I prepare ia afoa ma afoa le tasi ma lotu to tasi ngale plake ma le fionga ia afamasanga atole afoa ma le nuu matai fa pe uma ia leota tamaya leota mara to uma mara CEO ia Pauli o te loa lau te le I aware o le maua lunga leo le kilo o le malo a Amerika when a name Prime Minister or office Prime Minister is mentioned kusa sa o le lato wa ma fau nga o ai fai se hor foi le o fa metala tore mena tupu tau sanga nang kengi o ma fau mar fa to fala inga ai fo ia asiaro si mato pitonu isiaro mar mato baftanga la ye okay ngar firo ia le hor le fresa e fa kasa e pula le fresa sa fa nga ia they were just letting the state no I ka o ku state wo ye fa fo me state o le Prime Minister me le afek te sila fiela le men fai na send le FBI ia na send sa o le vainga le Homeland Security leo send FBI e o scope le hor le la fai le e o tanga I masiaki pe ongo fe kauilang o le la afio ko le parmia o le mawarunga o le taking nga ku wa fo ya ku puse me pe kanga kavale inga ka ko kai o e ku wa inga they have a lot to answer o le melang ku ngol FBI siaki uma meia e feio le ma vai ka ko ai ku so o farisa ku so o hol potonga tato wa ye o ka ko masangi e sa nga lemu ai ko ka mai al fedo o ku feio o mai ko fai il komiki e mo mau mal vai nga le siero ato agree fa tasi la tala le nga ko ke mo winga ko mai fai la ko le briefing fai vai nga le you need a aviation of wanga a well secure mai ma vai ka ko ye ai le o se menga mai le mfet ole loko ole plan ale ai ngor fast ai onga ua mention le ngo ole palemi ole official le sa ole palemia si ilo kamanga mar standard ale su mai le au le male to ole palemia o sa mo ya kako e ui ole sa ulanga si nga ngase ai tau te lo foi ole sunga la au le male to he's a humble man ngakele mo mia ai ele ngofo ai le kako official le mfet or ko ngaruenga le fai o position e sa mo fa lo mo benefits o la fa o ko mo se fa kai ngari ya sia fa o ko ke o sa pa mingi mo liwa o e fai ma lo usila ko ke le fai Ora sanni mo involve ia usila. Tenga. O menga le ka kulkuli aku. Onga wa mo kwa vai maula lo kere mo kanga lenga le e si mai mo le ngai pa mi mo kai mi mo. Mo kai mo. Ele po a uma inga mo ka ko me e ka ko po fa la ve take over e usila. Langa le ala o mo puro pa mi o sabo. Ole tu langa na te no fo e monia
ua umi ia vaiaso ona o lea mau te vaavaai ma matou tilotilo matua fully o le naunau taʻiga leiai ia fully recovered le ao la sa fai le taʻotoga ia mafai ona foʻi sa mo sa vali lona ngona magaoga ga le palemia e lē magaʻe alu aku umi foʻi koe saofaʻi segofoa po le a se tulaga ae mafai ona sosoli lona vae tulou tatoalu gana o so uma o loga magaoga laga a o lea lau waitua i lona mota siana ona i ona alu wakako vaai kakou iai leai lava ngofo lelei se ilonga o le mele te vai ai le atu se ilonga mi ngoi mai ai lo ai lau vaenga o le wo mai ai malako fatu amana o lo le e apply protocols apply rules e o ngofo i meo private hotels me fa penga o me nga o e fai job description e fai ka pege ka ko kere fai o le protocol al ka pege ka e se protocol mkagarenga ya o le tasila na vai e la ua au mai sa mo ma failo mai they have failed ya o ngafi o ngei ele pe o nei le failo ya ile ngele skofia o nei I think o nei ya failo i mane tola ele kaufia ele ai mase ai el tuloa ele tatile o fato tara no fa sausidi po le la failo ele fionga al parmia ele ai mase kaufinga ai o ia i vaenga na te silafia e te tau mono mea mo whainga malo manga kua mai a e loa o lea ka kaungarua miti masikangaka a e whaalongo o le ua si maiak e ke whakarikari a se i koe foi mai whako al tau si sila o tau meo palalangi tulo e whao ngā o lan tau mawhufau sila fia e laksen so le ka fio lai o le ingei ali le kangaka make levo o la o paanga kongua le ingei ai le mawhainga ngofo ai koe fo'i i pare mia i Samoa e au ngoa malo walu ma te whailoa ia lea lai lo loma lena lo loma mailo la whailoa inga ai matua i nofo le official MFAT e au ngoa ai onga ua tau leo mai ei Mari ako. Ay onga mo leo mai fakul. Mai le piko e usila se me mga mia kako. Anga i fosi se mkanga lona kusi mai fa mo mga mia nga i leo fo nga fai basi asi le aso mo le aso fa peko e usila. Kele le no sa mo nge fai nga go mai serve me. O le matu. La me le se kusi alo ia mai ko mkanga lona ma. Le na tonua. Le na tonua o le mafuanga fo ile na fai ile nei matanga le nei ofisa ta o le vai fafo foreign affairs anga fai sesi Bolivanga nga wako kairo fo ile ya mele ye tulo wa fafita ya ona o tangata o tau o nga solo ma fetule ni atu e fie lo ai le fionga le palmia so le o ka ngaka e mama loto alo lofa tangata mama loto ele ai maskanga ka fo ile le la ku fa pe ka ula ku fa ku fa le lave ne fai fo e te loe I've seen HRPP people going to visit him fa kai kelea mongia e ai tangata na tapua ile HRPP le o te lo le na mau talala o na oasi fa fikai se o le loko nga ka ke fai ai mea o mal paloka o le manguia la vaenga fa o fai ele ai se mea la sisi ai fu i lunga maroku inga masanga fai ai fia fai o si la fia o ku ele tua le loto le lei ka ko ia ka ko asi ko se lingi le limor pale mia io umangi vaenga ma mori se fa manguyanga ave ye se fa manguyanga o vaenga ku ele ku lo loko le lei e asi ai de kan tamao le tunu oranga ma ya or ko nga mela le fa mo ku ya oko ya ai fa nga e ngari o le sa u kalali ko ke ngofo ai o so mai ko e o so mai ko angoso ai fa mai e o so mai foi le fa mai sakka nga awangi fa yingi filo inga sedi se matua fa fia pule tele na tu inga ya tasile na va nga mata utia le o botula mai foi le time he amata mea me atu tonu o ofisa o ofisa mamtanga ruenga o lo lalo va inga le fionga le pani
ula o maso yo mkanga ro ngal palmier so ele se mkanga ro ngal palmier le ula saudi e mkanga ro ngal leo makama leo a rifo pisasi a rifo le bypass a rifo fellow CEO o palmier a rifo ya vai ngala na fa or tuanga si fai fa le yanga me fai fa le yanga me